Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Facebook қолдаушылар. Assalamu alaikum. Қалай қалқ, ел жұрт. Şu кемеңер көрсіңірді көбірек поделиться қылып қойғыла. Емне дегенде азыр Facebook'тан көріп қалдым, теге Таластан Бекзат деген инебіз аябайлы өзін еркектей еркек қылбаған нәрселерді қылды оқшайды. Ол өкінішті. Бекзат, инем, сен мені ұғып отсаң, Бекзат Таластан ошол, инем, сен мені ұғып отсаң, жақшырақ ұғып алғын. Бұл шайлау өтті. Садыр Жапаровты жамамы жақшуы ел шайлады. Президент болды. Еми болды, еми көчүн қыз үкі. Инем, көчүн қыз көп орозайымға асылып, кішіне еркек болғын. Кішіне еркек бол. Сен орозайымды айтып отасың. Ар кимменен төшөктө жатқанды. Кимменен жатқанды сен көрдің бі? Же шам қармап тұрдың бі? Не қылып тұрдың? Кішіне еркек болчу, инем. Еркек болчу. Еркек бол. Бұл күн дағы өтөт. Ертең башқа күн дағы келет. Бол дейм, сүйлөйт деселе сүйлөй өрбей. Сенден сұраныч, андан көрі қыз балаға тең келбей, андан көрі қыз балаға тең келбей. Жөнөкөйле кечирим сурап қой. Антып сен, ал қыз баланы сен шунча адамдармен жатқансың. Дәлелің бар бы? Чық айт. Мына мені маға чық. Маға айт. Ал орозайым мен қарындашым болады. Келе со. Келе со. Ал орозайым, мына бірле менің емес, қанша деген ер жігіттердің қарындашы болады. Сен не деп сүйлеп отасың? Не деп сүйлеп отасың сен? Еркектің сойқысы сен болып отасың, Сен дәлелің бар ошо? Же қармап алдың бірі? Еркектің түгінен қармап алдың бір орозайымды? Бекзат. Өзіңе кел, үка. Өзіңе кел, инем. Өзіңе келген, аддыңан ашы өрбеген. Өзіңе кел. Ал орозайымды антып, ар бір еркектің түгінен издей бербей. Ошон үчүн болды ем, тоқтот кылайын мен. Тоқтот кылайын мен. Эми болды. Садыр Жапаров президент болды. Милдетиңерге өзүңөрдүн койгон алдыңарга ой максатыңарга жеттиңер. Алла Таалам ушуну насип эткен экен, мына ушул нерсени көрүп атабыз. Отуруп алып эле кийин орозайымды азыр угуп алып мен аябай ачуум келди. Ал орозайым мен карындашым болот. Сен антып сүйлөгөнү бир жерден кармап алсам, бир жерден сени кармап алсамчы, ошол сөзүң үчүн бир жериңди мына эле кыркып эле салыш керек да. Сен кичине еркек болсоң, кыз балага андай тең келбей. Асыл кайынжа туура айтасыз. Туура айтасыз. Мындай бар жокту түшүнсө болот. Бар жокту түшүнсө болот. Бекзат тигини айтып атты, муну айтып атты, аны муну деп, ууру деп атты, саткын деп атты. Кандай болгону деле айтты, бул эми саясий экен. Бул эчтеке эмес. Бардыгыбыз эле туура түшүнүп аттык. Бирок бүгүн сен ашырып бирдиң, Бекзат. Бүгүн сен ашырып бирдиң. Бүгүн сен ашырып бирдиң. Менде факт бар, далил бар, 5-6 еркегиң бар. Ошолордун түгүндө жаткансың. Мен керек болсо бар жогун далилди ачып берем дедим. Ачып бербесең анда эми капа болбой, Бекзат. Эми капа болбо. Ошону далилдебесең, сага эмне? Аябай ачуум келди да, азыр көрүп алып аябай ачуум келди. Ошон үчүн туура айтасыңар. Бул Бекзат андайды түшүнбөй калган окшойт бул жигит.
андайды түшүнбөй калган окшойт. Мында карындаш, эже, эне деген нерсе жок окшойт, а? Мында ыйык нерсе калган эмес окшойт. Эмне эле зомбиленип калгансың, Бекзат? Мен түшүнүп атам, болду. Садыр Жапаров президент болду. Токтой эми. Личностько өтпөйлү. Болду, саясий гонка түгөндү. Садыр Жапаров президент болду. Орозайымдын отамгасыны өзүң албайлы койчу. Тең келе албайсың сен Орозайымга, тең келе албайсың. Дагы бир жолу айтып кетейин. Бекзат, эсиң барда этеңди жыйгын. Эним, Орозайым карындашыбызга аябай жаман сөз сүйлөдүң. Далилдериң барбы? Далилдериң жок болуп алып Алланын астына эмне күнөөкар болуп атасың? Же барып туруп кармап алдыңбы сен? Бирөөнүн түгүнөн кармап алдыңбы Орозайымды? Кудай тоо алдың, бу эркектик нерсени кылбадың сен бала. Бу эркектер мындай кылбайт эч качан. Күчүң жетсе, озуң менен батыр экенсиң. Озуңдан күчүң жетсе башкаларга асыл. Эркектерге асыл. Кыз балага асылбай. Эрге тиеби? Эмне кылат сенин ишиң канча? Сени эне төрөгөнбү? Орозайымды дагы эне төрөгөн. Орозайым да кыз бала, жакшынакай кыз бала. Ал жалпы биздин карындашыбыз болот. Мундузбек таза эле акылдуу болбочу. Мен урайын, эшек жоктун урайындар. Могул жерде болгон нерсени айтып атабыз. Болду, токтоткула. Ошол нерсени айтып атабыз. Ошон үчүн туугандар, макул, силерге тиешем жок эч кандай. Муну Бекзатка эле мен кайрылып кетип атам. Бекзат, эсиң барда этеңди жыйгын дагы. Эсиң барда этеңди жый. Орозайым кандай асылбагын. Далилиң жок эле асылбагын. Андай сөз сүйлөбөгүн. Мен лично сага айтып атамын. Болуптур, ассаламу алейкум.